سلام علیکم رحمة الله برکاته. تماشابینان محترم و گرامی قدر، الله امتحان نگهبانتون باشه. در این روزهای اخیر رمضان بسیار جای تأسفه که ما در مرزهای تاجیکستان ناتین شده است. بسیاری برادران میپرسند درباره کسانی که در مرزند، در گرانیسه تاجیکستان البته اگر کشته شوند چی میشود؟ و علیکم سلام و رحمت الله. خب اگر فرق نداره از اون طرف مسلمانه یا غیر مسلمانه، وقتی که وطن خودش محافظت میکنه انسان، زمین خودش محافظت میکنه، کشته میشود، شهید میشود، شهید حساب میشود، برای اینکه دفاع از خانه خود میکنه، دفاع از خانه و از وطن و از ناموس خود میکنه. اگه سخنای من مثال معنی نداره که طرفدار جنگیم یا که ما جنگ میخوایم، نه، فقط اینکه وقت با میشوه که حتما باید چه ای مرز ای گرانیچه که زندگی میکنی مثال باید دفاع کنی، باید حمایت کنی. اگر بخوای که فرزندات زندگی کنن در تنجی و امانی، وقتی میرسه که از وطن خود، از پدر و مادر، از ناموس خود دفاع کنی. برای همین مثال ما دعوت به سوی یگان جنگ و به یگان کار دیگه نیست کاری ما. مثال فقط به سوال بعضی برادرها که سوال دادن، مثال همونا چی حال دارن، چی خیل میشوند، مثال برای همون خیلی که الله متعال در قرآن فرمودن و صلح خیر، صلح همه وقت خوبه، بهتره. یعنی جنگ در آخرون حالت می شود. جنگ در آخرون حالت وقتی که خواهش صلح نیسته، یکی صلح شود از همه بهتر صلحه، برای که نه یک خونی ریخته می شود، نه یک ضرری به کسی می رسه، نه یک گپ خبر دیگه می شود. مثال برای همین سبب همین زلیته که من بیا زلیته که ایو خونه بیا، برای همین ما مثال طرفدار یگان جنگ یگان چی نیستیم. بعضی مثال برادرها هستن که سوال میتین، بعد سوالا را مثال جواب میگیرن، شاید دیگه خیلی به دیگه مردم برسوننده که مثال فلانی آدم گفت انا اگر در اوجا ای خیلی شوه کشته شوه، مثال آدم شهید میشوه، یعنی معناش اینه که جنگ و دیگه نه. ما الحمدلله یگان انسانی با عقل، یگان انسانی مسلمان اول خواهش یگان کاری همه چی نیسته، خواهش همه کارا نیست. مثال حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در این کردن از خانه و کشته شدن در همون راه شهید حساب می شود. مثال برای همین برادرای عزیز دعا کردن در کار، در حق هر دو طرف دعا کردن در کار، برای اینکه او طرف هم برادرای ما هم مسلمانن و فراموش کردن در کار نیست که در اون طرف تاجیکا هم در اون طرف تاجیکا زندگی میکنن. وقتی که یگان جنگ میشه با اونها هم ضرر میرسه، با کسانی که در حدود در سرحدن برای اونها ضرر میرسه، در اقتصاد وطن ضرر میرسه، مثال در آرامی وطن ضرر میشه. مثال جنگ قشاق میاره. من برای چی
мисол ҳамин видеоро кардам, барое ки баъзе видеоҳо ҳастае ки ҳамин мисол ҳамватонои худмон дар ютуб паҳн кардагиянд, мисол дод вой мекунанд ба пеш, ихе кардан дар кор, байрақи Қирғизистонро тайпо мекунанд. Не бародар, ин кор дуруст нестае. ин кор на дар ислом туғри мегирад, на дар ғайри ислом туғри мегирад. мисол байрақи як ҷора поймол кардан, охир то дина рӯза мо дӯст будем, хай имрӯз ҷанг шид, мисол баъд маъне надорад ки мисол байроқҳои вайро мо тайпо кунем, ҳақорат кунем, мардуми ҳамаи мардума ҳақорат кунем. хеле дуруст нест. баъд баъзе бародарҳои мисол қирғиз баромад мекунанд ки мисол хай мусалмона, мега ки бародаро ҷанг накунем, ихе накунем. Дар комментариҳо мехонӣ мисол тоҷико гапҳои безеб гап мезананд. аввал ту мардуми хита бугӯ, ихе вай ӯ инсон мисол мусалмон гуфта гап мезана. охе вай мега ки мисол ҷанг накунем, ин хел накунем, ӯ хел накунем. ҳо мисол аз ҳар ду тараф ҳастай, мисол мушкилӣ аз ҳар ду тараф ҳастай. не ки кӯшиши барои ҷанг кардан дар кор нест. агар бихоҳӣ бипурсе ки ҷанг чӣ зарар мерасонаву чӣ хелай, марҳамат ба тарафи Афғонистон назар кунӣ. як бор мардуми ҷангзадаанд, мардум ҷангзада шидагиянд, мардум дига намедонанд чӣ кор кунем, барое ки ҷанг ягон хубӣ намеорад. ҷанг ягон агар хубӣ меовард, мардуми Афғонистон бой мешиданд. ҳамин ҷанг ҳастае ки дар Афғонистон наркотика мисол мефурӯшанд. ай дасти чӣ? Ай дасти камбағалӣ. барои ҳамин расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар ҳадисҳо аст ки дуо мекарданд ки аллоҳумма инни аъузу бика минал фақр. аз камбағалӣ расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дуо мекард ки боро илоҳи мана дур кун аз камбағалӣ ва аз фақру нодорӣ. ҷанг нодориро меорад. баъзе ҳамин мисол видеоро мебинӣ, дод вой мекунанд, мо хел чӣ кардан дар кор, ҳимоят кардан дар кор. не ки даъват, мардума даъват ба сӯи ҳамун алов задан, ба сӯи ҳамун корон дар кор нест. мисол вақти ҷанг шавад, дар ӯ ҳолат мераи ҳимоят мекунӣ. не ки ҳоли пеш аз ин ки ҷанг нашидааст, мисол хай дар сарҳад ин кори кӯҳна, тирпаронӣ аз ҳар ду тараф. мисол не ки мардума даъват кардан, бурдан ва дар граница мардума мисол чӣ кардан ки бире бизане, хеле коро дар кор нестае. ин коро дар кор нест. ҳимоят мекунӣ ҳудуда. иншоаллоҳ таоло боварӣ ҳастае ки бо агар суханронӣ ду тараф шава, иншоаллоҳ кор ҳал мешава. ба ҳамин сухан кардан, ба маслиҳат, ба машварат, иншоаллоҳ ин кор ҳал мешава. ин ҳам як чӣ қадар хонаҳо вайрон шед, чӣ ба ақиб рафт. мисол шояд нав хона зиндагиш хуб шида буд, не ки вазъият бо беҳтар нашид, бо бадтар шид вазъият. барои ҳамин дар ин моҳи шарифи рамазон бародаро дуо кунем ки парвардигор барои мо сулҳу амониро биёра, якдигарфаҳмиро биёра, ки мо дута ҳамсояи бар ба бар аз якдигарфаҳмӣ кунем ва ба хулосае биёем, иншоаллоҳ, ва бо ҳамин сулҳу амониву тенҷӣ шава. хоҳиши ҷанг надошта бошем. барои ҷанг бо бародари худ намешава. ҷанг бо шахсе ки карде, мисол имрӯз барои як чиз хеста, мисол задаву куштаву ягон хубӣ намеорад. мана як мисоли оддӣ, мисол ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон, мисол бинед ки вақте ки тоҷико бо якдигар ҷанг кардан, дар ҳамунҷа мисол ин ҳама аз содагии мардум буд. мардум бисёр сода буданд. дар дастошон мисол силоҳ доданд, бародар бародари худа кашт. бовар кунед, ҳамсоя ҳамсояи худа кашт. одамое буданд ки аз як тавақ авқот мехӯрданд, не ки ҳамун ҷанг васваса, шайтон даромад, одамо силоҳ бардоштанд, якдигарро каштанд. мисол яъне ки мисол Қирғизистон
бо ӯзбекҳо чӣ коро шид мисол ӯзбекҳо кӯдакҳоро каштанд мисол да ҳамин ҳамаз як ҷангай. касе ки ин корро кард иншоалло ки пушаймон шидагиай кори кардагиш, барое ки вай тавба накунад аллоҳ намебахшад хеле инсона хуни як мусалмонро резондан. барои ҳамин хубӣ намеёра, ба ҳеҷ каса намеёра ва тарафдори ҷанг шидан дар кор нестай бародаро. дар интернет видеоҳо менависанд, мисол мемонанд, баъд дар так комментариҳо мехонӣ, бисёр содагӣ аз тарафи мардум айда ҳақоратҳо ба пеш, мо бо шумоем, мо ин хелем, мо он хелем. аввал даъват ба ин кору кардан дар кор нестай. агар ки ҷанг шид, дар ӯ ҳолат حمایت میکنی، از سرحد حمایت میکنی، از وطن حمایت میکنی. نه که هر یک چیز، هر یک جنگ، هر یک کار یک ترتیب داره. یعنی در جنگ این خیل کردن در کار نیست که بعد مثلا کودک‌ها هم کشته شوند، زن‌ها هم کشته شوند، موسفیدها هم کشته شوند. خیلی هم درست نیست. خانه‌ها را برای چی علو میزنند؟ من نمیفهمم باور که. خیر کدوم خانه کدوم زد شرط نیست که همه خانه را علو زدن مثال. و یا شاید یا آدم کمبغل در اونجا گناه همون آدم چیه مثال خانه ما را علو میزنی. بعد میگه که وای خانه ما را علو زد مثال. وای که مثال انسانیت نفهمید تو باید بفهمی کو. همون یک فیلم بسیار خوبه و علیکم سلام و رحمت الله. یک فیلم بسیار خوبه اگر تماشا کرده باشین، فیلم عمر مختار. فیلم عمر مختار هسته. در همون فیلم بسیار زور یعنی درس عبرت ایده. وقتی که همون مردم بریتانیا مثال کشته میشوند، دو آدم یک شفیارو از یک کسان یک شفیارو یک آدم در بالای همون چیز در دستش سلاح داره، یک تا دیگه یک بعد همونجا سخن میره و یکی همون میگه که میکشیم مقصدم اینا را همین اسیرا را میکشیم. عمر مختار میگه نه و یا میگن برای چی آخه و یا ایما را میکشن. عمر مختار میگه ایما باید و یا یاد بگیرن مثلا. برای برادر عزیز در این روزهای اخیر رمضان از الله متعال دعا کنیم یک جایگی که پروردگار صلح و امانی را در هر طرف ما بیاره، چی در قرقیزستان چی در تاجیکستان بیاره و الله متعال ما را از وسوسه های فتنه دور کنه که به یکدیگر یعنی یگان ضرر نرسونیم، نه مالی نه جسمانی نه یگان چی. و کوشش کنیم که همین برادری برابری بمونه که سالها هزارها سالا مثال ما زندگی کردیم، هزارها تاجیکو در گرانیسه و در درون قرقیزستان زندگی میکنن. این ببینین که برای همین جنگ مثال برادرایی که یا که مسافرای تاجیک که قرقیزستان گذشتن و یا هم عذاب دادن. همین نوع یک برادر نقل کرد که بردن 3 ماشین دست زدن مثال پول و مالشون رو گرفتن. برای همین خیلی برادرها دعا کنیم، دعا فقط دعا کنیم، دست برداریم که الله متعال به خوبی به تنجی همین کار حل شود. الله هر دو طرف هدایت کنه، هر دو طرف به سوی خوبی و به سوی یعنی آرامی هدایت کنه که هر دو طرف راضی به صلح شوند. باور کنین جنگ یگان خوبی نمیاره. بعضیان نعره میزنن ما تاجیکا زوریم، ما این خیلیم ما اون خیلیم. نه برادر عزیز، جنگ به همه ضرر میاره، به همه ضرر میرسونه برادرو. جنگ یگان خوبی نمیاره. اگر جنگ خوبی میآورد الله متعال در قرآن نمیگفت که و صلح و خیر، صلح خیره. برای همین در کار نیست. دعا کنیم. مقصد فکر شما یک فکر باشه که سربازایی که در سرحدن و یا هم فکر کنیم و یا هم پدر مادر دارن و یا هم میخوان زنده برگردن. بعضیشان شاید زن دارن، بعضیشان شاید گپ زدگی هم باید بران زن بگیرن. و مردم حالا حالا میکنه مثال بره ای خیکنه او خیکنه میروند مثال از هیچ یک کشته میشوند یک چی میشوند مثال. از همه بهتر همین که انشاءالله دعا میکنیم که الله متعال هر دو طرف در صلح بیاره.
به هر دو طرف صلح امانی در وطن چه خیلی که صلح تنجی امانی بود همون باشه که مردم همون خیلی بازار بروند، همون خیلی آرامی قطعی مثال بروند کار کنند، به خانه های خود پول روی کنند، یگان کس احتیاج به سلاح برداشتن نشود، یعنی احتیاج نکنه که سلاح برداره. جنگ اگر مسئله فایده جنگ باشه، اگر از پدرای خود پرسین جنگ 90 سال برای ما بسه، همون 90 سال آدمو کشته شدن، همون برای ما بسه برادرو. یگان وقت آرزوی جنگ نکنیم برادرو، یگان وقت آرزوی جنگ دما نباشه. مثال که اگر تمام ما همه را فکر داشتیم این خیل میکنیم اون خیل میکنیم، نه برادر، آزی وقت شمشیر زنی نیست. او سالای وقتای پیش گذشت که شمشیر قطعی بود. آزی او طرف یک راکت را میجه قیس میزند، 1000 تا مثال سرباز میشوه، با خون و خاک ارالش میشوه. مثال برای همین برادرها دعا کنیم، از الله متعال دعا کنیم، یک جای دست جمعی پیش افطار دعا کنیم که الله متعال در وطن ما تنجی و امانی را بیاره. حتی فکر جنگ نکنیم، فرزندای ما جنگ نبینن. جنگ قشاقی را میاره، جنگ بیسوادی را میاره، جنگ گرسنگی را میاره، جنگ نادانی را میاره برادرها. کدام جایی که جنگ میشود چند سال با عقیب میروه. ما 90 سالا جنگ کردیم، بینه که چند سال عقیب رفتیم. قزاقستان جنگ نکرد، چند سال با پیش رفت. خب ازبکستان مثال او خیلی رنگ ما جنگ نکردن، چند سال ما پیش رفت. ترکمنستان جنگ نکرد، چند سال ما پیش رفت برادرو. بعد در رمضان ممکنه مسلمان با مسلمان جایزه. برادرو من گفتم که اگر فرق نداره در او طرف مسلمان یا نه، وقتی که تو زمین خود حمایت میکنی، وطن خود حمایت میکنی و یک کسی دیگه یعنی به سر تو نپدینی میکنه، حمله میکنه و تو دفاع میکنی، همون شخصی که زمین خودش دفاع میکنه وقتی کشته میشود شهید حساب های و فرق نداره چی در رمضان چی غیر رمضان. در این یگان شک شبهه نیست برادرو، در این یگان شک شبهه نیست. وقتی ما وطن خود حمایت میکنیم، یعنی یک کسی دیگه نپدت میکنه، حمله میکنه و ما حمایت میکنیم و کسانی که کشته میشوند و یا شهیدند، در این یگان شک شبهه نیست. فقط سخن ما همینه که مردم طرفداری با سوی حمله کردن و با سوی جنگ نکنند. رفته در گرانیتسو بیستند، رفته در جایی که مثال جنگ بیستند برای حمایت، برای ای دیگه طرف همون دولتی که جنگ میخواه بینه که همین مردم همین وطن تیارند و بفهمند که جنگ کردن در کار نیست. چخیلی که ما سرباز داریم و یا هم دارند، چخیلی که ما تانکه داریم و یا هم دارند. نکی مجتهد کردن در کار نیست، آرزو کردن در کار نیست که هم یک تیر بزنن، خوز هم یک تیر بزنن ما میدونیم چکو کنیم. نه، در کار نیست برادر. کوشش کردن در کار که امین دو طرفه با صلح ما یک جا شیم، ما با صلح با همسایه شیم. در او گرانیتسای قرغیزستان تاجیکستان مردم مثال تجارت میکردن، نان خودشون میافتن، گاو مال میفروختن، بنزین میخریدن، گاز میخریدن، یگان تجارت های یکدیگر فهمی داشتن. مثال برای همین وقتی که جنگ میشه ایرا بفهمیم که مردم حدود، مردم سرحد ای نان خودشون میمونن. برای همون یگان تمنا آرزوی جنگ در کار نیست. رفته ایستادن در کار، در سرحد، در حدود تیار شدن در کار، برای که زندگی است. به هر زندگی را به پست و بلندیش آدم باید تیار باشه. برای همین هر وطن هر جا برای خودش چی داره؟ سرباز داره. حتی بینین که دولت های مسلمانی به یکدیگر سرباز دارن، برای گفتن همیشه برای یک روزی، برای همین خیلی روزا. مقصد من همینه که آرزوی جنگ کردن در کار نیست. بعضیا مقصد در همین کانال های خودشون همین
ҷангора мепартоянд, ҳамин сухан мекунанд, бирем бизанен, мо бо шумоем, бире ин хе кунем, бире он хе кунен, итарӣ кунен, ухелӣ кунен. Ин коро дар кор нестай, ин коро дар кор нест. ҳамин ҳолатҳо ба ҳеҷ кас дар кор нест, бародаро. фақат дуо кунем, бародаро, ки аллоҳи мутаол ҳамаи мо шуморо тавфиқ бида, ки ба сар қатъи фикр кунем, ба ҳушмандӣ биёем, ба сулҳ қатъи биёем. аллоҳи мутаол ба мо ҷанга нишон натия. ва дар ҳамин моҳҳои шарифи рамазон ғама диққата ба ҳеҷ падаре нишон натия. ба ҳеҷ падаре ғама диққат нишон натия. барои бинем, ки ҷаноза як каса мебаранд, чӣ хел зиқ мешай. як каси мо хоҳиш надорем, ки а як ака, а як бародар, а як хеш ҷанозаша биёранд. як каси мо ҳамин орзуро надорем. пас ба дигар касо орзу накунем. пас ба дигар касо орзу накунем. ва худо қасам, дар ҳамин тикток бачаҳои ёш духтаро шармандамон кардистанд. изо мекашам, қат як рӯз спорт кунем. ин чӣ бадбахтӣ дар тоҷикистон омадааст? бале аки, ин бесаводӣ мешавад. ин аз бесаводӣ ва аз хумфикрӣ мешавад. яъне тикток пул кор мекунам, инстаграм пул кор мекунам гуфта, ютуб пул кор мекунам гуфта, бо намедунам одноклассники пул кор мекунам гуфта, дига аз шарму ҳаё аз ҳама дига даст кашидагиянд мардум. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд, ки иза лам тастаҳи фасна ма шиъта. вақте шарм ҳаё накунӣ, пас чӣ коре мекунӣ бикун. дига та шарм намекунӣ, дига чӣ кор мекунӣ? мисол барои ҳамон бисёр ҷои таассуфа, бисёр ҷои таассуфае, ки дар чӣ ҳолатҳо қарор дорем. бовар ка ҳамин агар бишинӣ фикр кунӣ, бовар ка намедонӣ, ки ай кадомса чӣ фикр кунам, чӣ хе кунам. мисол мо барои чӣ ҷанг мекунем, вақте ки мо дар дуруни худмо ислоҳ накардаистем, апоҳо хоҳарои худмонро ислоҳ накардаистем. ҳар кас бояд хонаи худша нигаҳ кунад. ҳар кас бояд хонаи худаш қатъи ҷанг кунад. яъне ҷанг гуфта ислоҳ кунад хонаи худша. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам фармуданд, куллукум роин ва куллукум масъулун ан раъиятиҳи. ҳар каси шумо, яъне дар пеши аллоҳи мутаол аз хонаводаву аз аҳлу аз аёли худ ҷавоб мегӯяд. як бор ба тоҷикистон як бор занг бизанем, як бор апоҳо хоҳарои худмона пурсем, ки апа ту чӣ кор кардаисай, хоҳар ту чӣ кор кардаисай, бародари ман, додар ту чӣ кор кардаисай, ака ту чӣ кор кардаисай, да ҳамин рӯзо ту чӣ кор мекунӣ, ту чӣ ба дар тиктоки, ту чӣ ба дар инстаграм, ту чӣ кор мекунӣ дар инстаграм. мақсади ман дар инстаграм ту барои чӣ ин хеле видео мепартоӣ, ту чӣ ба ин хеле мекунӣ. як бор аз хешта барои худ занг бизанем. бачаи амакит мешава, як бор занг бизанем, ба худо шармандамон кардӣ, наки кора, охир дар кор нест, хай ягон видеои дига парто. бачаи хола мисол, наки ин кора, бачаи ама, наки ин кора, бачаи тағоӣ, наки ин кора, ҳамсинф, наки ин кора, шарманда кардӣ, ҳамсоя, наки ин кора. инаи хеле инаи корро аҳамият додан дар кор. анаи корро қатъи бисёртар гирифтор шидан дар корай. инаи бародар бисёр сухани ба худо рост гуфт. ин ҷои сардардӣ ва ҷои шармандагӣ инай. бовар ки нами сарта намедонӣ дар куҷо бизанӣ. дига ҳамин хел шарманда шидагӣ, ҳамин хел номус рафтагиай, беномусӣ. эшон меган оё 100 кас 99 дозах медорад, як биҳишт. ба худо назар мекунам, ин ҳамин ҳозир ростай. ҳазрати расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам як ҳадиси доранд, ки дар ҳадиси фармуда аз расули худо, рӯзи қиёмат ҳар пеши дӯзахда ҳазор кас гурӯҳ ҷамъ мешаванд. аз ҳамон 1000 одаме ки ҷамъ мешавад, ку як касаш биҳишт меравад, 999 касаш тарафи дӯзах мераванд. мисол шумо фикр кунед, аз 1000 кас 999 кас ҷаннат меравад,
999 کس دوزخ میره، یک نفر میره. این برای چیه؟ این خیلی خیلی میشه. ما مثل ما مسلمان کجا میشیم؟ رسول خدا فرمود در مبین ما مقصد کافران. بعد مثلا یعجوج و معجوج بسیارش یعجوج های. اینا همین در دنیا چند آدمی هست، اینا چند برابر یعجوج و معجوج بسیارن. برای همین خیلی دعا کردن در این روزای اخیران، روزایی که آزاد شدن از عذاب دوزخ. دعا کنیم همه کسا، دعا کنیم الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا يا أرحم الراحمين. لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. برای الله در این روزهای آخران، روزهای شهر رمضان که روزی آزاد شدن از دوزخ است، دعا میکنیم که پروردگار در وطن ما، در وطن همسایه ما صلح و امان و تنجی و آسودگی را بیاره. پروردگار غم و دقت از پدر و مادر و از همه ما دور کنه. پروردگار جنگ از بین ما دور کنه، دوستی را بیاره. پروردگار فقر و تنگ دستی را از ما دور کنه. پروردگار دشمنی و حقد و حسد و نادانی و بیسوادی را از ما دور کنه. پروردگار همه ما و شما را هدایت کنه. پروردگار کسانی که کشته شدن در سرحد، الله متعال جانشان را جنت کنه. پروردگار کسانی که در سرحد هستند و حمایت میکنند وطن ما را، الله متعال قوتشان بده. الله متعال این کوشش هاشون در نامه اعمالشان بنویسه و الله متعال هر دو طرف هدایت به سوی صلح کنه، هر دو طرف به سوی یکدیگر فهمی هدایت کنه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.